Muraho neza, ndabasuhuje abo tuziranye n'abo tutaziranye, gahunda ni ikiganiro duhugurane nk'ibisanzwe. Uyu munsi rero ndashaka ko tuganira ku bana b'abakobwa, abana b'abakobwa cyane cyane bakundana n'abapapa bubatse urugo. Ese waba uriho urakundana n'uwo mupapa ubizi neza ko yubatse urugo? Ese nimba ubizi ko yubatse urugo, iyo relationship yawe nawe amaherezo ubona ari ayahe? Hari umudamu uri hariya uri kuriza amarira, ayo marira utekereza yuko atazakugarukira? Hari abana b'abandi uri gutuma batabona keya zikwiriye, uri gutuma urukundo rw'ababyeyi batarubona nk'uko bikwiriye. Ayo marira y'abo bana utekereza yuko atazakugarukira? Ese mu by'ukuri bundi intumbero ni iyihe? Nimba ukundana n'umugabo wubatse, urabizi neza arubatse, urabizi neza ntabwo agiye kukugira umugore, intumbero ni iyihe? Target yawe ni iyihe? Ese waba uzi neza yuko kuba uriho uraca inyuma umudamu w'abandi, uri gutuma umudamu w'abandi arararira, uri gutuma abana b'abandi batabona keya, yenda baranabwirirwa amafaranga bakabahahiyemo niwe bari kuyahonga. Ese waba uzi ko uri gukura umuvumo ku buzima bwawe? Waba uzi ko uri gukurura umuvumo ku rugo rwawe rw'ejo hazaza? Kenze nimba wicaye uzi yuko utazigera wubaka urugo, kenze nimba uzi neza yuko gushaka utazigera ushaka cyangwa se utazigera nawe ubyara, ariko nimba uzi neza ko upuraninga kuzakora ibyo byose, menya ngo uri gukura umuvumo ku buzima bwawe. Ari amarira y'uriya mwana azakugarukira, ari amarira y'uriya mubyeyi azakugarukira. Rero inama nakugira, kundana n'uwo mugomba gukundana, muri mu kigero kimwe mungana. Umugabo w'abandi n'uw'abandi mureke, kundana n'uwo mungana kandi uwo ubona koko akunyuze. Naho uriya ntabwo akunyuze, ariho aragushukisha ibyo afite, ariko se nabigushukisha amaherezo azaba ayahe? Rero ni inama nabahaga, murakoze.